mag kansa e kaunti ma Kwale yuago reyo kaluwore kod nengo mamalo mag thieth ka giwacho ni moko kuom pim ma ojathor timnegi ok chule bwo okumba mar thieth mar SHA. Gidwaro mondo piny owacho ogol negi ting' mapek ma gisebedo ka gikale. Ka giloso bang' romo ma gijathoro bedo godo higa ka higa. Group mong'ere kaka Keep Hope Alive mantiere kod jokanyo 201 gi jotuo 35 badhi nyime kod thieth yango ni SHA ok osebedo ka konyogi kaka owinjore ahinya to ne thieth mar kansa. Gidwaro mondo piny owacho omed jolony mathiedho kansa kendo oket chenro mag thieth ma kamago machiegni gi jopiny ma osebedo ka timo wuodhe maboyo ne thieth mano mar kansa. Daktari mwenye alikuwa ananifanyia kemo amesema nitaenda kwa vipimo vingine ndio waone kwamba hiyo ugonjwa imefikia wapi. Imeenda mahali pengine imeenda mahali pengine ama bado iko tu hapo imeisha ama bado iko hapo, inaweza hata hilo titi laweza kukatwa. Sasa hizo vipimo amesema ziko so expensive kwa sababu vile alikuwa na estimate alikuwa anasema zinaweza kwa roughly 78,000. Na hiyo 78,000 sioni mbele wala nyuma mahali zaweza tokea. Na unapata kuna watu ambao wengine wanafanya, kuna kemo wengine wanafanya ya 204,000 per every 3 weeks. Sasa kama mtu ako na hiyo kemo ya 200,000, unaona SHA imelipa 104, ako na 100,000 ya police every 3 weeks. Hata mimi na wewe kusema kweli hatuwezi tukapata hiyo pesa. Lakini ile SHA ingekuwa imeongezewa alafu ikafika 1.2 1.5 per person, unaona zile treatment zao pia zinaweza kuwa afueni. Madaktari waongezewe walio na ufahamu, maana tunaona wale wachache tuko nao wanajitoa na kuwa exhaust, maana inafika kiwango cha kutembelea hata wagonjwa manyumbani, unapata ndoo ni mchache. Kwa hivyo tuongezewe. Unaona kama tukisema mfano kuna watu wengine wanatoka mbali kama Kinango, Shimba Hills, na kufikia matibabu inakuwa ngumu kwa sababu ya za hapa na pale, maskini pia unachangia. Kwa hiyo sisi kama shirika wao tunajaribu tuwafikie ili tuweze kuwasaidia. Mgajuanga dwaro mar mondo miaduke kaunti mano makisi kama kweth mano mapingo piny owacho bende dhi nyime kod twak margi okinyi makawuono.